thlir tu le ngai thatu zong te in zawain chibai ka buk chewa du chakna sang ber ka hlan bok chewani ole tunchuma chuan Pimaria City Zuali hi tingele ti thupui manga Hlimpuia ChhakChhuak thujiak ngai nom tak mai le bengwal thak zit mai ngai tu ti thui em mai hi kan ngai thladon ani tuna ilo ngai kha ang Pimaria City Zuali IAS chungchanga Industry Department lama thok officer te in soifi ana hi kalo chiar ve a kangai tu zui newa karil ruwa zona tam takpo a oma kan soi zui ve hlek te ang pakhatna office CCTV wa chungchang hethil hi Industry Department lama thok officer Paul Mikosa Khan an soi selin Pimaria City Zuali hekna poina khan an da langkul kha ania Sarkar Department sang Directorate ate Miniko ate zirna in sikul sang ate mimal chen in le sumdong dor tin deuh thowa CCTV hi an vuah ferfura CCTV vuah wangin office chen in zirna sikul hostel ate ven himna thatak le na tho ol samna le felfai jok na satak aum pha security thila po mimal Paul Kaushan veng le sarkar point amang changkai em mani hi veng chung ko thler mun sanga CCTV omte hi mi om thadu lo mi fel lo te tan hian anok em rolin dan zom le khole tui tha tan eng hel le ngai mo che seilo tha kan titlang em vek jok ni po in asia tani veng chung himna tur le misual te man chuazel an ni theina tura ko thler sanga CCTV da anda thin thil sual ti thin ru thin te tan anok sak em ang hian Industry Department a thokpol Mikosa te tan hian an office CCTV da hi anok em tina em niang le ngai tuana article thui veria wani an na thona huna uluk taka CCTV ne na vil ngai khopa om an niwanga room sanga CCTV hi vuabel ani zo khia langem ti te po ngai tuana a omani Mizoram abik takin lo nei tu mi harsate te chanpuya domkan tur scheme thatak tak Commerce Industries Department a hian omin heng bot sang thingpui coffee spices rubber le adangte a Mizorama lo nei tu ten ham thatna an don to dan te hi hriat chen le zual achak om taria wani sangni somni pakhata changa sangni somni paruk chunga malak na le lo nei tu ten ham thatna an don to dan te summandan utilization certificate te po muve achak omria wani panina diklo taka sumhang nia inpu mona chungchang anjelan te kha department head director te hian financial department in thuneina apek angin OM letter number G 17012/1/2022 FEST dated Aizol the 7th July 2025 Delegation of Financial Powers a injiak angin department tan achula aman thei ti ani si chuan Pimaria City Zuali hian thuneina amang sual re ngem ti te po ngai tu ana aom zui bok ani pathumna Government of India lamin MSME RAM atan district tina central nena video conferencing na tu room da tur state in asia tirangin Saitwal na thial district ate hian RD Department Building Room Khatlu ania Khozol District aero aom sa awangin Department dang emo Building danglu anilo MSME Micro Small and Medium Enterprise hi kutna thok tu te ponta tu te entrepreneurs te dom kan na apoi mozia hi soidu ngai lovin kan hei om love central atanga ham thana kan lo mu ve theina ania wangin sorkal lai pui thu hi theito pa zomtum ani wangtele he Commerce Industries Department pialama kanram Mizoram in malam kan pan theina tura kong kapoi mo tak ani ti te hi ngai tu na a omani Commerce and Industries noya junior engineer na poimo tak thok tu te transfer kol ani thua hian kan hria tur chu Commerce hian bot chi sang omin chung te chu tea rubber coffee spices le chupago te ania heng bot tina hian central zokarin state tin te asia tirangin
thingtlang lama kutna tok tu te ta na ham thana tam takte an don theinan chuan registration ti vek angaya chung registration te chu thingtlang mi lo nei te tan chuan thiam ngai na omlovin heng je i te hi amuna kaltir ni in laptop ne na registration ti sakturin tir an ni zo kani keyboard bi ka ham thana chen khatte T Development and Promotion Scheme 2021-26 in the chen khatte chu heng te hi an ni 6.1.1 Equipment and scale of resistance. The following are the equipment for which subsidy at 25% of actual cost would be considered subject to the ceiling limits. Aintia. Serial number, equipment, ceiling limit, rupees. Other eligibility. Number 1. Pruning machine, 30,000. One machine for each oblique up to 5 hectares of the area. Number 2. Mechanical harvester, single man harvester, double man harvester, 25,000, 40,000 for each up to 10 hectares of the area. Number 3. Power sprayer, 15,000 for each oblique up to 5 hectares of the area. Number 4. Brass cutter, 28,000 for each oblique up to 10 hectares of the area. Number 5. Plucking shear, 550 for each oblique up to 0.4 hectare of the area. Assistant for setting up factory by FPO oblique FPC big factory. Serial number, item, scale of assistance. Number 1. Assistance for setting up of the factory by FPO, 40% of cost with ceiling limits of rupees 2 crores oblique factory. King achunga talan poki tlem lai chia thur chuani in aya chiang zo ka endu chuan hemiling ka hian kutna thok tu te ham thatna a en thein thalak pakhata hian achunga injek khi en chian ol dewang aron tia link chu screen kan muang hi anita ani kan talan vek don chuan a seido ne mo wangin trade dang rubber le dang te po link ka a en thei veke tin sarkar phalna lalawa zo khatharleng custom checkpost Assam Rifle tinena athu ape anga talan chu letter number F12016/4/2025 CNI dated 1st May 2025 sarkar approval lak nge ni ti anem nget bok tin anoya thokte mental stress pe in le compulsory retirement a choltir mai tura avau thin anti hian department sanga po na thok chapelawa chuanlam siam rengte anum thin le chungte awanga department work output angong theidan tam tak om thin ti mi pa ngai chin chuan kan riat vek arin om tin hei the Mizoram Gazette volume 54 Aizol Tuesday 21/01/2025 Maga 01 SE 1946 issue number 38 manga February ni som sang ni somni panga notification letter number A 38014/1/2023 CNI /9 in athuchua hian department head tinte he thunei na hi manphal sak anni ti chiang takin atar langbok rilruwa ron langbok chu man dewa promotion officer tur postly MPSC in advertisement manga lakatum suit le tura department atanga ngina awanga letter number A 12026/7/2024 MPSC DR dated the 14th August 2025 manga MPSC in akan sel le tamai te kha engwangin nge tile industry department no emi te hian thil dikle fair takhi an ngai na lo viau emonile ti ngai tu na a om zui wang tamai ole khati zong kha athu chu alo ni ta thubeng war thlak tak ngai thlak tur min chop chho sak tu Hlimpuia ChhakChhuak chunga thinlung takin kalomani document link le file number issue number nenlam aron thing chuak tel boka hetiang thlapa boipui tur chuan inpek na sang tak nei angai mai baka taimak na akeng tel lo theilowa tin pase hel tak ni te po angai view o machine afakom tak zeta ko komen lo theilo ani e ole engpo ni se
hetiang taka kan rama sarkar hathok director secretary etc noya officer and staff ten an chungami te engang mi ziange an put ti zir chian tumlowa dodal chingte tin how tu te mi zianga in herrem thelo tele mani din hun so son tumlo mani chungaro rel tu te thu thua om thelo adjustable nei lo anom hian minister MLA tan te hian an hnok du omange ti te ril ruwa alo om tel boka nima se pathian ti chunga kanram hroi tu chief minister le minister MLA rualte an kal zelani chuan nakum tu nang huna chuan an thaviau to tura te po ngai la tin soita kan khanin mani chunga thu te zana nei lo om hun so sam tum mi lo te chu an mol phozel to in karing kat CCTV hlau officer rualten ramtan na an thok tak to anga an chunga rel tu ten eru kan tum vedon silawa an tum chu soilo an hoviau donani ti teril rualo omboka engponi se thil chia om chuanin thil tha anai nge yang ti te po ring ta ila in enfia ngai na laya in enfia zelila in siam that ngai na laya in siam thazel bokila heram hi kanram nei chun ania chu wangin kan za turania kanram kan mangai ni chuan kan mazona kan duty te kan chan pul te len theu kan tum don ania ole khati zong kha tun truma video koron ti chu thei chu lo ni le tamai sila clear tu le ngai thatu zong ten khongai takin comment section nama kan thu chiar tang khan kan hu dan le kan ngai dan te min lo share sak le clear tur chawin in khongai na karon nge ne like comment share te tin min le subscribe lo poina min lo subscribe chau tur chawin in khongai na karon ngen tak mewani